Dostlar, selam aleyküm. Мен инде bir начар яңалыгым бар. Минем телефонда примерно 4-5 гигабайт фотолар, видеолар юкка чыкты. Бик аяныч хәл. Кире кайтарып булмый. Хата минеке. Дөрес түгел рәвештә күчерергә маташып ялгыш буздым. Шуңа Hindistanның инде иң кызык урыны булган шушы Тадж-Махал дип аталган сәфәргә чыгуның примерно 10 минут видео материаллары юкка чыктылар. Аларны кайтарып булмый беренчектәгән, ләкин мин кыскача әйтәсем килә. Иртәнге 5-тә торып, 5:40-та мин инде урамга чыгып көтеп утырдым автобусны. Мине легковой машинага утыртып автобусга бардылар. Һәм шушы юлда барганда инде безнең тәгәрмәч шартлады. Анда әллә нинди проблемалар булып бетте. Көчкә-мөчкә әкрен генә бардык. Һәм без әллә сәгать ярымга соңга калып килдек инде. Вот, шундый хәлләр. Калган видеолар более-менее бар. Шушы соңга калу белән утырып килеп җиттек бит инде без. Агра шәһәре ул инде шушы Пенджаб дип аталган областның баш каласы булып тора. Һәм шушы Аграда инде Кызыл фортка килеп җиттек. Кызыл зур Кремль. Кстати, анда Кызыл Кремльдәр инде бик күп икән. Мин анда кире тормадым, чөнки минем акча анда җитмәде, әллә тәңкә тирәсе кирәк иде. Бераз экономиярак булды. Хәзер инде карап китә аласыз. Videoların alары бар. Hörmətli dostlar, sizə kirib fürsət almayım indi mana. Ғафу итегез. Минем бюджетка артыклык китереп суга бу. Чөнки мин әзрәк кичә Урыш 70 лаханулсы теге 1600 га билет алып, чөнки Аграга билетны күп мәртәбә дешевле алып була иде, күп мәртәбә арзанрак. Ләкин инде бик хитр эшлиләр монда. Бик җиңел генә эләктем сеткаларына һәм шушы ятсызларга ышанып 1600 га алдым. В то время как тырышсаң 750 га дигән табып була иде билет туда-сюда. Вот. Шундый хәл, шуны кире алмыйм инде. Бюджет кысылган. Кыйдан гына күрсәтәм. Интернеттан бер инде запись алып куйырмын, иштән карарсыз. Bu kassa kırığına gelip tutladım, bunda уже bilet soruyorlar. Motorlu çürüp bulmayınca kaçıp kırığından kurup gittik, kırığından çürüp. Şesenken ben bir kripslerden artık hisledim, yürütürken hayatım yok. Вот. Kripsinler, bunda Indiyada bir köp kripsler. Kripsler buluna karamasdan İmrçi Magullarga жеңилгәннәр, аннары ниләргә җиңелгәннәр, британецларга җиңелгәннәр. Әгәр шулай җиңеләтергә булсаң, ничек мондай әкәмәт крипслар салып ятырга? Шундый хәлләр. Агрофорт бетте. Хәзер барабыз Тадж-Махалга наконец. Тадж-Махал районында бар. Нәрсә туризмга төзелгән. Менә безнең белән автобуста йөри торган гид безне 3 җирдә туктатты уже. Үзенең дусларына кирип ашарга, үзенең иптәшләренә кирип әйбер алырга, үзләренең дусларының музейларына кирергә бик каты үпкәли кирмәсәң. Вот, хәзер инде 3-4 остановка көтәбез. Опять кайдыр йөртә. Һаман Тадж-Махалга барып җитә алмыйм. Сәгать уже 4-нче китте, һаман Тадж-Махалга барып җитеп булмый. Иртән 6-да турып чыккан кеше мин. Һаман шу Тадж-Махалга барып җитә алмыйм. What's your name? What's your name? His name? And his name? Окей. И вы цыгане, да, местные? Семи цыган. Вот цыган, да, вот. Вот индустар шунан келип чыкты да, жүрүлөр уже ничә сәгать мазганы киптирип йөрүлөр. Вот шундый хәлләр. Одним словом, попрошайкалар, мужиклар талашалар, 2 автобус не могут per перекресток разъехаться. Вот.
Bular çaptıralar, has uğuşa başlaylar imında. Evet. Bir söz bilen kalganlar akayıp karap turalar. İyitler. Bunda bir sıyır gına jetmey, mine birer sıyır ötüp gitse, bir iki üç sıyır. Mine sina indiye bula. O takıp barda, ha 3. avtobus kısıla. Еще флаг bilen bara komünistический. Mine sizge indiye. To'xtadik, shunday o'rinda yig'amiz dedi, 5:30da dedi. Saat yarım Taj Mahalga. Quyosh botganini ko'rib bo'lmasin Taj Mahalda. Hozir biletni tavara kerak. Qo'yalım bu. Harakar bilan ketdik hali. Jigitlar, tabii işte 20 rupiy suriylari men chiqtirib o'sha o'tiribdilar. Barabız. 1 kilometr bormak kerak. Nega? Taj Mahalga. Basın yesin alışkı bilen. İyilikler online alırlar. Para jüri bir temine. Telefonu urlamasayın da. Sikrireler tuda suda maymullar. Hayvanlar ha. Birazcık sikrip jüri bir. Apik meselelerin telefonu. Namaste. Короче, 1300 скидкалар yok, mana şoşonday tiket bereler. Bizingcha 1550 rubli bo'la endi bu. Akamat qiymat. Nechun ne поделаешь, barasin. Bunda kiritilgan yerlari. Dina bekatlarga kirganda sendan опять super kontrol yasaylar. Bunda тоже shulay skoriy всего. Aşırıga alırga yaramay, shunday alırga yaramay. Telefonu tartib almasalar turamayın. Alırga teş tugillerdir endi. Вот. Hazır kiremiz. Buna halini sumkalarını açıp qaraylar. Prema kapitalini açarlar. Tekşireler her bir tükşarına kadar. Вот. Metal iskatel, eyberlerini tekşiretirgen iskatel, lишний досмотр көбейді. Малай вообще индиде капитально tekşireler bütün eyberni. Mesela şulaydır ol. Şu arkadan kırdık. Mana şunday zdaniylar бар amında. Elek şakirtler yığılıp o'qitirgan medrese formatında bo'lgan endi hozir endi bu turli ne? Охранный bürolar neler? Рабочий organizatsiyasi. Biz kelamiz mine parkoviy kompleks Taj Mahalga. Вот. Manda birinchisi bu nelerning komplekslarini. Manda внутренний парк, eski park, tağım bir ne? Portal. Taj Mahal degende tura bitindeni. Aranda ko'ramiz. Hurmatli do'stlar, qaraylik mana shu bu yoqni. Southgate exit, bu выход ekan. Южный выход deb ataladi bu. Manda park. Ko'ra olamiz parkni. Bu yoqlarni ko'rib ketik, anlar kirib istiganda. Mana bu sur portal tura. Alıp yolgan. Вот. Mana Turkiya Suriya. Bu bizim тоже bir gate. Kiratirgan chiqa turgan o'rin. Exit West Gate, bu западное крыло. Южный мында болса, мында западный болса, значит мен кірдім восточный крылодан. Северный крыло алып бара біздің енді усыпальницаға. Мында қарарлық айбір жоқ, шындай копия, теге мен кірген воротаның копиясы мында. Мына мында іште. Мына мында іште нендедір усыпальница бар, тоже моторғынан. Но анда кіріп болмай, юл ябығанда. Нишләп екен. Мына мен идеально ортаға бастым. Мына bu северный ворота. Мына мында восточный. Вот. Ішке қарасаң, Taj Mahal көрінер, ровно даже полоску белән заливать қойганнар мында.
Мында абсолютно теге перпендикулярно ровный нелер белән эшләгәннәр. Мәсәлән, линейкалар белән, циркульләр белән эшләгәннәр, четко ровный ясалган бөтен әйбер. Дуслар, дәвам итәбез. Главный вход, үзәк кириш. Барабыз. Мотор. Особенно менә униләр ошый миңа. Балкончиклар шикарный. Красинчик ясалган, щетка. Өстә менә мелкий гравировкалар. Монда эноятләре, отделка карагыз, менә мелкий отделкасын күрәсезме, чик мотор. Четко ясалган. Астыдагы. Купол, конечно, проигрывает самаркандларга. Ишекләре мощный. О, тимир ишекләр. И Тадж-Махал. Собственной персоной. Күрәсезме, ничек мотор итеп килеп чыга. Зур нәрсә икән бит бу. Хөрмәтле дуслар, күрә аласыз монда кешеләр объемын. Да, чудо света бу. Кешеләрдән сорыйсың фотога төшергә. Индиядан да куркынычрак кәкере куллы кешеләрне күргән юк. Настолько кәкере төшерәләр фотоларны. Ужас, сүзем юк. Монда мотор, чынында мотор. Честно, монда мотор. Обязательно килегез. Әле барып карамадым до конца. Абзыйның реально мощный акчалары тутырган монда. Менә дуслар, менә шушындый мотор бина. Вот. Чынында бик күркәм күренә. Келіп қарарға туетсы. Менчик мотор. Мен даже экранға қарайым на менің мотор. Сіз инаны өзіңіздің көресіз, мен бұрылып қара керек. Мен экрандан да қарайым уже мотор. Жақынырақ келген сайын зорая бейт бұл, слушай. Чот бигрәк здоровый бина болып шықты әлі бұл. Далеко кішкене төгіл бұл. Бик здоровый екен бұл. Да, жамағат. Здоровый здание болып шықты бұл. Делкісідағы біздің ұяқ мұрамырына шаған бұл. Біздің яқтан ташымағандар ма екен? Біздің сұрманы дым культура шышынды мұрамырдан ясалған басқышлар әлік. Шул үйінде. Тадж-Махалның нендей қызық әйбірі бар. Ол полностью симметричный. Менә ничек мен килгәндә центральный ягы бер кыяфәтле иде. Дүрт яктан да ул бер кыяфәтле икән. Шундый мотор. Тәртипкә салган. Кстати, менәсен килә икән, огромный нине үтәргә кирәк җыю. Площадканы. Вот. Шундый опять портал тора бит инде монда. Но, скорее всего, выход на портал түгелдер инде. Просто гына. Дуслар, менә мен килдем сул яктан карарга. Кыра аласыз. Сул якта шундый кыяфәт. Монда кеш каунтер дигән әйберләр куялар. Монда мәчет. Мәчеткә кереп булырмы? Дуслар, менә бу оказывается мәчет бинасы икән. Бик каты керәсем килгән иде, кертмәделәр. Җомга көнне генә 2 сәгатькә ачыла ди. Кереп намаз укырга ярамый. Тыелган пока. Шундый мәчет бинасы, җомга көнне монда коверлар җәяләр, монда бөтен территорияда намаз укыйлар икән. Вот. Менә минбәр дә бар. Кереп намаз укырга. Территорияга барырга телисең икән, хөрмәтле дуслар, тагын 200 сум, 200 рупий кирәк түләргә. Да.
Üzü balalar mında indiydi. Kapitalini akşaşlıylar turizmde. Ana bunda karageminlerge tülesen. Да, гранит прям без нее гранит нашел. Как это серьезно идем. Hazır menüp karık. Dem Allah'a şükür. Her zakatka vakit var. Arağız kutmak kişi kileyle ama. Kile de kile. Allah şokunda verse. Ayağına orttırdın mı? Şokun baş. Mime bir şöyle biteyim. Tek. Hazır kirip karık. Neyse iken videoga yazdırını bir ruhsat vermiyorlar. Şuna koşup bana yazdıram. Kekeri bir kürüttürüp. İşte nişe особенно var. Mavzaley ne bilen kaplangan ramka bilen kabirler tokun görünmey. Вот. İşte отделка нормально. Yaxşı. İşte отделка интереснее. Вот. Hemen bunda kabirlik görünmez direkt. Dostlarım, men sizga Tamirlarning ko'rsatganim mavzoleyin ishdan. Amir Temurning mavzoleyi vrazlik короче, честно aytganda. Bunda yaxshi ahmar и все. Prenoyetlari нормальный. Bu nedir zallar boyunca barabız. Nişo особенного bunda. Bu koridorlar. Nedir? Tiren mağnası olan taybatı. Nişo особенного. Mana shunday bitlar aşılar. Hürmetli dostlar, biz çıktık endi yılga yağına. Bu Gank yılgası ekan, Jama yılgası ekan. Müşüm yakam dediler, kartan varsam Jama yılgası bulup çıktı. Bu ikinci yağı, ana tegi mescid yağı. Ana yılga. Bunda bitimde kalan bir manara. Kopya şunda yok ne? Format. Nabережный var mı ne? Diretler yürütüğünde. Hürmetli dostlar, Paşandır Indiye bir 7-8 gasırlık bik razroznenli, bik talaşıp bitken, bir-birisini yaratmaytıran, hürmet etmeytirgen 50-200-300 kняжестводан turgan bir teritoriya bola, bir tüplü millet bulmayı. Şunda indi 13. gasırlar tiresinde, 14. gasırlar tiresinde Türkiye halklar kelip kirabetinde, Farsi, Türkiye, şuşu Babur degen şuşu Tamirlan so'ngroq bo'layindi biraz. Вот, но men bu talarga могу, chunki bu datlarni esa qoldirmadim, lekin aytasim kela, şuşu Srednya Aziyadan musulmon millatlari kelib, şuşu Hindistonni zavayvat etgach, yovlab olgach, ular islom dinin mында endi kirta boshlaylar. Ko'p Hindistonlar bek yaratib bitirmaylar. Hindislar yaratib bitirmay, ular uchun endi u kuchlab bo'ladi, o'z vaqtida ognyom meshim deb aytadilar, endi bo'lgandir, endi tarixda shulay qolgan. Lekin narsa aytib ketishim kerak, hurmatli do'stlar, butun tarixiy, butun eng motor binolar ham endi Indiyani millatlashtirgan bir davlat, bir fikr, bir правительство ravishida yasagan aybar, ol mana shu Mogul imperiyasi bitindi. Mogullar imperiyasi bu Turkiylar, Farsiylar prav etgan choq. Ham mana shu butun biz ko'rgan motor binolar Indiyada alardan qolgan. Ham bugun induslar bitindi bek yaratib bitirmaylar musulmonlar. Bunda bir qota konflikt bor. 5-6 yil sayin постоянно qo'yadir teganda bunda riznya bulg'alay. Tege musulmonlar bunda o'z vaqtida menshинствоga aylandilar. Ham endi ugnitaymi menshинствоga aylandilar. Lekin aytasim kelamni induslar o'zingiz kimlar bu videoni qarang, anglag'iz.
Sizin bütün en motor tarihiniz Induslarning. Şu Magullardan, Türkilerden qolgan mana bu bütün Srednye Aziyskiy yoqdan kelgan traditsiyalar bugün biz biletirgen Indiya yoqsada dag'in endi. Lekin yo'rapmıyorlar negadir. Bunda постоянно tege musulmonlar bilan neler başka milletler arasında lan indi ızgış-mızgışlar bulgaly. Fakat tanışal Allohga şükür. Tege bir-iki kişiga o'zimning musulmon ekanimni aytgach, bir-iki nus kekrayib qarab qo'ydim menga oshi bilan. Yo'ratmıyorlar bunda azrak. Çünkü tege iligilikten qolgan tarixda bizni ugnit aytganlar deb. Ishbit ugnit aytuvda kelganda bo'lgandir, lekin formalashtiruvchi, bir fikrli etuvchi şu Mogol imperiyasidan so'ng mana bu 200-300 knyazevство bir millet, bir devletga evrildi bitindi. Mana bu tege mescidning bitindi paralelni tura turgan binası. Tege yoqda mescid, bu yoqda bitindi mescid bo'la olmaydi. Chunki qibla ikkinchi yoqda. Shunga bu nindidir pompezni zdание indi. Bu tege mescidning kopiyasi formasida yasalgan. Ko'rasiz, mana bundan nindidir remont tabara qilingan. Kişiler jıyılgan, qarab turalar. Mena da qarab turalar aqayıp. Sizge bir talpa Indiya studentlara selam ayta. Selam Qozon. Selam aytalar, qarag'iz. Menga javob berib. Молодцы. Selam aytalar. Bak şunday haller. Hürmetli dostlar, burada spesialniy basseyn kibik o'rinda bor. Qara qismida big motor fotorakurs o'rini Taj Mahalga. Big motor bunda shinandag'in. Chet eldan kelganlar, endi Angliyadanmi, специально fotoga tushirga Indiyada. Kстати, ракурс шикарный bunda. Наверное, не yaxshi ракурс bilan bunda da shu skameychkada. Shu chirib qo'yadi, men qarz отражение bilan. Отражение bilan motormi? ये जो बिल्डिंग बनाया शाहजहां बीबी के लिए बनाया सब ना कि अपने Barsı da yaxşı, barsı da iybet. No, bizning avtobusning qaytı vaqti jetdi bet endi. So'nga qolib bo'lmay, ketachak mensiz. To'langan ato. Ol shotqina bo'lashaq kishini azrak olarga. Вот, shunday hal bilan bunda quyosh bota bek motor ettirib. Akkuratna mana. Varabız. Qaytı yo'g'ina tava. Saat жарым bo'ldi endi. По идее жетейdi bunda. Ну, menimcha самый yaxshi vaqt, наверное, ertaga quyosh chiqqandadir, 2-3 minut quyosh botgandadir. Hozir men qololmayman просто физически. Avtobus ketadi. Hozir zakatda вообще motor bo'lashaq, скорее всего. Quyosh botganda havo tusi butunlay boshqa bo'lar. Taj Mahaldag'in скорее всего boshqa tusda bo'lar. No, qolib bo'lmay жалко. Indiyada quyosh botuv zakatlar big motor shu. Bigrek motorunda. Jetishdim. Bilmem avtobusni bilmayman, no bizning gitni qo'yib qilibdim endi. Hozir ketamiz dedi. Git bilan azra suyashib oldim. 6 bolam bor, 3 qizim, 3 molayim deydi. Harbiyda mangladim endi, niye butun jiri o'zingni so'rangga turtasan. Buni qadar shuni qattiq bitirish kerak, qarab bitirish kerak. Shunday hallar. O'shaga qaytgan edim, ideylardan mensiz deb 6 kishi o'tirib, birdimda qaytmagan edim. Tashlab bitirmaykan, ko'tarmaykan, pek qiziq. To'g'ri do'stlar, zira o'shaqqan bo'lib chiqdi endi. Bu как zira? Chunki hali уже 40 minut kutamiz, butunsi yig'ilganni. Menga da boshqalar deb hisobga qolib deb o'ylab turibsan, ikkinchi yoqdan akam sen garantiya beradi, что seni kutib turmaylar. Может ketib borlar. Hemen qolganlar o'tadi, ketib borlar. Yana nasibim bilan o'ratim ko'rdim Allohga shukr. Qayta yo'lga chiqdik. Saat yarım Taj Mahalda buldum. Ertangi 6da chiqdim, tungi 12da qayta chiqdim. Bilasizmi?
Atxoru degan shaharda to'xtadilar. Gittiler neydidir? Xalq Krishnayskiy xramga avtobusda endi bizning musulmonlar da var. Alar endi qoldilar, bunda o'tiralar kutib, faqatgina ketdilar. Вот, men endi yurib qarab, mesni xalq nechik yashaydi ekan. Mana bunda ko'ra olasiz. Jin şöprak-şöpraklardan, atxutlardan yasalgan şehir var, posyoluk var. Ana qaragız. Целый поселок bunda. Türlü xramda yasaganlar. Men все-таки tamağım açtı bir qata mesni bir rizq barib alıp boshab qarayım endi. Tuni bu yaşamagan. Yol uzun. Tunga bir degene qaytabız. Bilen sağlı başaraga kerak. Maymunlar oturalar. Bunda kire başlasan üstüne sigara çekirler. Опасный maymunlar. Dangerous. They're very wild. Soralsa maymunlar nindi maşını yaratadi deb aytagız. Alar ko'brak yaratalar, nilerini, Renault'larını yaratalar. Ondan sikire başladı ana. Tubeni qirib bitiray endi. Целый мафия o'tiramanda. Vallahi ne bir xeytnemin nesesi olsun turatı babuynun. O'zingiz ko'rgansizdir. Bigrak здоровый bular. Yaqin kelib qo'rqamen bular yanında. Ana уже bir-iki agent qarab yurayım. Bütün jürde жүрüyor bu. Onu qaytib jetmeymiz endi точно. Şimdi bu остановкалар teginde to'xtab 1 saat Krishnaytlarning nelerin kötük barası orunlaran. Hazır apetlidir xramga kelib to'xtadilar. Apet qayda kirib ketdilar. Tuydura başladı endi. Saat 11 to'la. Biz hamon ali Deliga chiqa olmaymiz. Qo'sha qaytib jetamen Deliga. Boş edin. Şu maymunları görüyorum ben diyeyim de bütün yerde. Ne? Mısır kaftara. Maymun. Yotsuz. Suda şeker pişiriyorlar. Oran koyuyorlar. Maymunlar görüp yürüyor. Kişiler yürüyor. Krisalar yürüyor bunda, sonra satayım. Etler şaba. Bunda bütün yaşıyor. Sığırlar yürüyor, suda. Su alayım her. Dostlar, eğer barasız iken şunday seyahatga indi uylab bir qaşandagın induslarning o'zlar uchun zakaz etmagiz neni turni. Çünkü Европейцlarni olib baralar deb aytalar. Özünleri bilen. Emin indislerin turlarına oturdum. Alar bütün jirge kireler, bütün nilerge teki şirkevlerine nesel ol. Karamlarına уже bir gün jürüyüm. Ara bittim. Biz herim bitti. Aman öyle yolga çıkalmayız baytırga. Başan çağırırız öyle. Bilmiyorum de. İçeri koydum jitemiz, İçe gelmeyi hostunuz lep tabamanlara. Nasıl uzun veriyorlar böyle. Mene bizim bilen bunda inostranislardan 2 kişi var idi. Neler? Tayitslar, Tayland'dan. Alar bu bardaklı kurgeç. Hazır aytam. Oturdular da bardılar nege? Taj Mahal'da çok gittiler. Çünkü yana tege git özünün bütün dostlarına kırta bilmiyorum biz 4 kere kelip jettik. Onun bütün dostlarına kirip, bütün tavarişlerine, kafelerine, muzeylerine köpme vaqtni jo'qotdik. Вот, alar ketdiler. Anlar men bo'laymen do'stlaşdım. Neden kelgan? Myanmadan kelgan bir zo'rg'aylar bilan 3 brat, ya'ni ham kelinlari bilan вот, alar bilan yurib oldik tag'in. Alar meni hozir to'qishda tuzmadilar. Menga da birtlag aytdilar, "Ayda biz seni taksiga o'tirtamiz." Bizim bilan ketdik. Tuydik biz уже ketib bu biz остановочный to'xtovlarni ede bizim bilan ketdik dey, o'zimiz ko'ramiz dey. Yo'qmi aytam, rahmat. No men во-первых to'ladim, во-вторых sizin mikrorayon benim mikrorayondan o'zi tag'in 10 kilometr bora kerak. Shunga qarab kutamiz. Qachon ketamiz ekan? Bora bitdi endi уже. Nechida qaytib jetarmiz tag'in.
наконец. Bir saat tuttuk. Oramız. Yurttan fayda oldu. Boşu tutamazsınız gibi neden etmem. Orada nasıl кондиционер автобуста бар. Кондиционер узасында. Мен капитальный хаталанганмын екен. Тагын бер остановка. Хәзер ашарга туктадылар. Тегендә нәрсә эшләгәннәр белмим. Просто басып тордылар. Ашарга туктадылар. Хәзер опять ничә ярты сәгать, 1 сәгать басып торачакбыз. Сүзем юк, 12-нче китте сәгать. 12 тула уже скоро. Без һаман чыгып китә алмыйбыз диләр. Ничәдә кайтып җитәм мин? Ничә кайтып җитәм мин? Дурдум. Bilmiyorum, bu India'da bardaq kapitalni. Turistlardan ileride bulmuyor akşamlaşlarga turalar. Yani şu baytık kelesiz de Taj Mahal'a qaraysiz da ketasiz. Şu men sizga bir savol. Bunda durdum. İkinci mertebe gitti. Bugün dağın hastalıkta olur mu yok mu? Zagada bilmiyorum. Saat 12 dolup 15 minut. İşte 10 minut gelip gittim Deli'ye. Bir gün bitti. Taj Mahal'a varır için. Şuna şunu verdik. Ayrım avtobusga oturup baraq indiyislar bilan tugul. Bir Red Bus degan sayt bor. Shu Red Bus degan saytda kirish kerak. Shu Red Bus degan saytda заказывать тесом билет ayrım. Усилитель de qo'ya. Ko'pga yengilroq, ko'pga proще. Hurmatli do'stlar. Kelib yetdim Farxostovga. Zaptog'ga kirarga. Allohga shukr. Avtobus to'xtadi yaqin mening neden. Metro oстановкасынан. Ora bitti burunduqda jiqlab, hali hostelda kiritsalar hozir. Yarag'ona kelib jetdik Allohga shukr. Hali endi kilometrlar yurisi yo'q. 300 metr gına vardım. Allah'a şükür. Kırdım. Bilet Rusya bulgaç bir patlas zarlandı, beylendi. Üçkü marmar bulsa da kırdı. Karas filmi kurdum da kayısı izleydi. Tega filmde şirrege yürüp durmadım endi. Her bir tavırga özümün şunday bir patlasına koyup registrировать. Yani непонятный левый компаниядан bilet aldım ben. Uzdurganlar mıken, proses bulgan mıken, даже bilmiyorum. Uzdum, Allah'a şükür. Hazır pasportный kontrol. Çıkıp giden bitinde birinci bulup nege? Ho Chi Minh şehirine. Ho Chi Minh şehirinde 3 saat bulam da onlar gidem Kuala Lumpur, Malezya. Ama bütün ilk kişileri kim Hayaşa, kim Amerika, kim Fransa, kim Novi Zelandiya, kim Rusya, kim Uruguay, kim Kaya teli şunda işe. Bütün kişiler yılmayıp şatlanıp kirip basıp duralar. Jafalar bitirdiler, sumkını açıp tekşirip. Akası sumkada senin uruşniklarda elektronikada senin ayrım çıkarıp berge tiyiştin. İndiyski zakonlar boyunca. Bizde bir aparat işten qarıydı anaydı. Teki çıkarı ne bizetilini. Amında prem çıkarıp oyunun bütün sukusu. Даже selfie palkını da çıkarı gerek iken. Көрсетергә, что selfie palkı. Aparatқа qarab jetmey. Кеше үз күзе белән карап тора. Монда шулай инде. Чөнки монда үзегез беләсез. Проблемалар була, кайдар аталар, шартлаталар. Шуңа тикшерәләр капитальный инде. Duty free кибетләре, беспошлинный товарлар монда. Вот. Бик матур ясалган, кстати. Аккуратно Делида. Прилетадан булган эмасы вылет бит инде. Монда бик дорого, богатый торговый центр, прям огромный. Хәзер сәгать 11 тула. Халык жөй бүтүн магазинларда. Карыйлар, күрәләр. Bütün firmenli magazinler var bunda. Bunda stalovilar күбәйгән кичләрдә ишә күбрәк бunda. Bütünüsü var. Кирде аша. Беренче орысын килә икән бик җиңел дини кешегә. Нигә? Чөнки бunda 80% халык ул вегетарианистлар. Һәм алар пешергән идекле без проблем аша аласыз инде. Чөнки
ит kullanmıyorlar. Bulsa da alarının soyu uyması. Soyu uyması kullanırlar. Ol indi. Мясо деп аталағына ит түгіл indi. Масса indi. Ашықтырған. Индия аэропортқа бір чиста болсайды. Индияда чиста түгіл. Аэропорт чиста. Музейный орындар чиста. Вот. Қайда охрана бар, мылтық белән, қылыш белән, шунда чиста, короче. Киттек. Менә монда Өзбекстан деген самолет тора. Air India. Киттек. Барабыз. Virgin Air деген самолетпен ұшып кетебіз. Өзіміздің Airbus ма бұл? Ойын қолында бітіріп болмай. Самолетқа отырдық. Шындай А330 бұл. Зор самолет. Онда 3 рет. Шабызда кетеміз қазір. Онда енді 100-нче курсыя, 200-нче, 340 болмаса. Зор самолет. А330 яхшы самолет.